Ngarong asyam yang kanya ka lahat pangan wish pi baro snam thamai basuk amen. Dia kanya kaportong ileban yeng lang kanya kapon ileban money u blay amen. Amen. Haka jingdon ke jong udon ke jing pelat amen. Haka jingdon ke jong udon ke jing kemen. Hadu pi kemen kanya ka step. Hadu pi kemen. Amen. Tengin ai ngin pertalang haleluya. Hakani kesengi amen. 1 2 3 hallelujah 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 amen amen amen. Lagi leban tau tilang ni kapor. Oh try ngiwan ban ai ngoi me try kani kesengi me asing ya try. Oh Lord, we want to say thank you Jesus for the joy that you've given unto us, Lord. Hey, don't you let me bertalang. Don't you let me tilang, but get right. This is the day. Oh, this is the day you made. Oh, I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. Amen. This is where I believe. Oh, this is where I believe. You are more than enough. You are, yes, more than enough. One more time, we'll sing the verse. This is the day that you made. Oh, this is the day you made. I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad. Oh, this is where I believe. Oh, this is where I believe. You are more than enough. You are more than enough for me. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. Oh, when I'm standing in your presence, I have everything Come on, we say, the joy of the Lord, the joy of the Lord. Let us confess this afternoon. Come on, we say, the joy of the Lord, the joy of the Lord. Oh, the joy of the Lord is my strength. Oh, yes it is, the joy of the Lord. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Yes, Lord God. Oh, we've got the joy, Jesus. Oh, Jesus. Oh, come what may. You are more than enough. You are worthy of all my praise. One more time, we'll say, Jesus, come what may. Jesus, come what may. You are worthy of all. You are worthy of all my praise. If He's been faithful to you, we say, you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. Oh, when I'm standing in your presence, I have everything. Come on,
The joy of the Lord is my strength. Come on, make some noise for Jesus. Hey, 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 hey. We've got the joy. Oh, oh, oh. Hallelujah. Do you feel the joy of the Lord in this place? The word of God says, rejoice in the Lord always. Again, I'll say rejoice. Amen. Hallelujah. Amen. Kecingkeman ke samudra ke datang di kejaka. Amen. Makan dia kedeka. Jeseng jogi kena samla dengan kerpa di kena samla baro. Bagi tuan langsung di kejaka. Kelipan money you play. I request all the youths to come to this place. We'll dance and enjoy the presence of the Lord. We won't start until you come. Come on. Hey, hey, hey. The word of God says, it is a good thing to give thanks to the Lord. It is a good thing to praise the Lord and to make music to your name, O Most High. Amen. Even the word of God says, today is the day that the Lord has made. I will rejoice. Let's make it personal. Amen. Tungin, akan dikasih ngilai panong. Ngangan lek men akan dikasih. Nomor akan dikasih wo play. Ulah tahu. Cenolun kidon ki. Para sam lagi jongi. Lawan wan akan dikajaka. Come on, come on, come on. Gen I men see lang. Iki padan akan dikajaka. Amen. Hey, hey. Hey, hey, hey. We'll sing from the verse. This is the day. Oh, this is the day you made. I'll rejoice. I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. This is where I believe. Oh, this is where I believe. Amen. You are more than enough. You are more than enough. More than enough for me. You are faithful. Oh, you are faithful to. Yes, you are, Lord. You are strong and
ya kita baru kita let ka youth camp ngin ai ka special number ka jongi ka team song jong ka youth camp ya kan ni ka team song la compose dai Eliezer Nongrum balakerpat ya baru ki campus ngobha penginiawan nginya ruai lang ikan ka team song ba ka team song ka dai ready steady go. Ngadon kawe ka jingkeli kamut ayu kane ka ready steady go ke ka jingmut hadian kane longfin batai kan dia kane ka ready steady go kadai ba nilayo jing kai sati ka youth camp borok kini ki sausi kan ka ready kadai condition of a man need of a savior salvation ka steady pan walking daily with Christ go kadai ka final day ka bangiyo bangin let go and preach to the world and empowered by the Holy Spirit ya kan ni kan layo dah ready steady go tengah kerpat ya baru kita kibala let ka youth camp sobha bikin ya wan nak shkuman pastor nang ni yang ba kidang don ki benang mes ngobahaban kalau ngejingker pat ba nyawan lang baro ki baten ado ki balung jing ai guru baro jiwayu sorry mo habio bentalang baro amen hallelujah lo shumno one close ngobah baro kita benang hakam lawan sikam one point amen next time the court they want more one oh kita one ale oh one baro kita one sikam oh maybe hallelujah I am right oh pergi stay keluar song bahak loy
ready, steady, go. Okay. Try ngidon kamban thap kti biang sashi sen. Hallelujah. Diminta ngidon ka special item na I Romi sngobha wansha stage but I Jethaniel sngobha penkret.
What a beautiful medley. Come on, clap some more. Ai ngo you play iklambure katalin ka jong i. Dai na em. Hoi ila pendan kam hok shisha ya kata kasap ka ba ublay ula ai dai. Kadai. Tifis ngo tenat ba? Hoi ngas ngotenat. Ngatrai ngin don show sa ki we. Hoi mentapan ngin khot sa i wei. I youngsters ka jong i uprising ka jong i mo i Jethaniel Renja. Tungin ai ka jeng tap kti. Ya i kat ba inang wan state. Te manta ka sngi nganai ka special number ka jingoi kerteng hozana. To kam ai ba ka cik tap ti ka ba kam jam na marba kasap ka ba ublay ula ai i kalong sya kata ka ba to nginya to nial ublay unang kerku ye phi unang ai syu kasap ye phi ba unang lawan pendan kam na benta ka hima jong ublay ida don sap sya dai itu ta Hoi. Bas ba. ani to menta pat ngin let no skwe ka benta Mentang ikot ya ke choral na i elder splinter but ki wei ru.
Gani ka special number na baro itu giba substance nem sejrong ki banget jong kabalang substance nem sejrong baro ngin ai special number. But ka katang jong gani ka jingruai ka day ka bayadai gani ka team God is a refuge. Ka isnganyam habayang ki substance nem sejrong. Amen. Hallelujah. Sing with me, God is a refuge. God is our refuge and strength, our
Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. What a beautiful choral. Thank you so much. A round of applause for all of them, please. Kia kam katu ka jingle jongki ka deserve ba mangi baro nginya yang nginya aka jing takti nama kini de ki kme ki pa ki jongi Yes. ki baduai na menta jongi ngi long kum ni kum bangi long de na menta jongki tongi ni yang baro ngin aka jing takti ni kublai shibun menta pat ngin poi skoi ka benta ngin khot ya Eliza nong room but lakan tio bikin ai ka special number jongki 1 2 3 Ka kerteng jangan ni ka jing roi ka bingin ash fi ka kerteng God our refuge. When I'm in the midst of darkness, your love sustains. When everything around me is shaking, I find shelter in your wings. You're my rock that's higher than the waves that roll, my anchor forevermore. Though I walk through the mountains or valleys, your hands will guide me. You comfort me when I am weary. You're my shepherd, you're my peace. You're my rock that's higher than the waves that roll, my anchor forevermore. God, you stay the same and you never change. I will trust in you. For all my days I will give you praise. In your hands my life is safe. God, you stay the same and you never change. I will trust in you. For all my days I will give you praise. In your hands my life is safe. You're my God, my refuge and my strength, and ever-present help in times of need. When the mountains crumble and the earth gives way, you're the solid ground that holds me firm. You're my God, my refuge and my strength, and ever-present help in times of need. When the mountains crumble and
solid ground that holds me firm. You're the solid ground that holds me firm. All for the glory of God. Amen. Ni long shisha kiba blong kerku shisha namarba ki para samla jongi ki don bun ki sabat ki talen dei ne em deha kene kapor ni khotno ya ka Hindi section. We welcome the Hindi section to the stage. Check, check. Check, check. On behalf of the Hindi section, we would like to wish you a very blessed New Year to all. As we're going to present our song, it's a goodness of God. हम लोग एक गीत को पेश करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की अच्छाई. He has been goodness, He has been faithful in our life. Because the word of God says, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी करुणा उसकी भलाई में सारी स्तुति पर है. Bhajan Sangita 145 verse 9 says, The Lord is good to all and His tender mercies are over all His works. परमेश्वर अच्छा है. ये जो गीत गाने पेश करने जा रहे हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, नेपाली और गारो में. और ये जो गाने हैं वो कॉमन सॉन्ग है. आप लोग भी इंजॉय कर सकता है, आप लोग भी शामिल हो सकता है. La banyo join lang bat ni kini ka jingrai ka dei haka garo haka Hindi ka English and Nepali. Kitien ni class nang ni la ni join lang mar ka dei ka jo ka jingrai ka bingirai mene ha po ka praise and worship. तेरी करुणा कभी न छोड़े हर एक दिन तेरे हाथों ने थामा है हर सवेरा हर एक शाम गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा जीवन भर तू वफा
जीवन भरे विश्वास योग्य जीवन भरे तिमी आदि आशा छौ हरेक साथ जो मानिछु गानेछु तिम्रो भलाइको गीत गानेछु तिम्रो भलाइको Hallelujah. Praise be to Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की जय Thank you, Hindi section. Truly, God is so good. Every tribe and tongue will praise and worship Him. So we need to pray for the Hindi section also, for they will be used for the glory of God in each and every circumstances. Amen, amen. Te benta pat ngin poi na shkoi ka benta. Hatu philalong lakloi ban yo ka jingshat na I. Edi bat ka tim jungi. Tengah khot no yai edi ba ka tim jungi bikin wan chikmat ban present ka jingshat ka jongki. Kagin ai ka jingtap ti. दाऊद नगर में जल्लो शुबा है आया है राजा यीशु दाऊद नगर में जल्लो शुबा है आया है राजा यीशु दाऊद नगर में जल्लो शुबा है आया है राजा यीशु आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया पूरा हुआ है वचन खुदा का जन्मा है राजा यीशु हम सबका प्यारा मसीह हमारा चरनी में आया यीशु पूरा हुआ है वचन खुदा का जन्मा है राजा यीशु हम सबका प्यारा मसीह हमारा चरनी में आया यीशु परम पिता का इकलौता बेटा हम सबका राजा जीवन दाता परम पिता का इकलौता बेटा हम सबका राजा जीवन दाता उद्धार करने सबका जगत में आया है राजा यीशु अरे झूमो रे नाचो रे जश्न मनाओ आया है राजा यीशु उद्धार करने सबका जगत में आया है राजा यीशु अरे झूमो रे नाचो रे जश्न मनाओ आया है राजा यीशु आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया
आनंद मनाओ गीत उसके गाओ आएगा राजा यीशु तैयार हो जाओ खुद को सजाओ आएगा राजा यीशु आनंद मनाओ गीत उसके गाओ आएगा राजा यीशु तैयार हो जाओ खुद को सजाओ आएगा राजा यीशु परम पिता के पास गया बदले में हमको आत्मा दिया परम पिता के पास गया बदले में हमको आत्मा दिया अरे बादल पर लेने हमको आएगा आएगा राजा यीशु बादलों पर लेने हमको आएगा आएगा राजा यीशु आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया आया 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 राजा यीशु आया पाया 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 मैंने उद्धार पाया Shisha of itnat shisha way u hinmen u banang bhavan shat way para u trim bhavan tem ka family ka jong imarit but ina ta kala long bless shisha but I edi but I benru ki de para ki nang bhavan shat I papuru bangi jukot iet I trim bhavan shat tengi nang ai bha ka jing thak ti na ta jong ki A team jonganika sngi menta kadai. God is a refuge for us. Ublay ulonga jakari jongi. आज के जो थीम है जो वचन जो बांट रहा वो है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है Lashim ya gani ka team naka kitab sam nrufu arnong kadkhot kaba pra tangbang nginya pej baro kani kalnong. ये आज के जो थीम जो है जो हम साम चैप्टर से 62 अध्याय से हम देखते हैं Hadian bala shong bala puson bha ngiyo I hangni yauni ubriu jong blay ushakri jong try bakrao. हम जब हम ये सारे सब अध्याय को जब हम देखते हैं तो हम देख रहा है कि ये परमेश्वर का जो परमेश्वर के लोग हैं जो देखते किस तरह से ये चल रहा है उस एम डेविड वो डेविड के विषय में बात कर रहा है Nadu kadkhot kaba ningkong but hadu kadkhot kaba pra dan shibun ki kaba jah ka jingim jong u ban perlong ya u ban tho e kani ka sam. शुरुआत से लेके 60 साम चैप्टर 62 का 8 से लेके शुरुआत से लेके अंत तक इसके बारे में बातें कर रहा है Nginum ya pej sequence ka han regine pej ya ka kum ka wei ka lanong. ये पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा कुछ बातें आप लोगों को विषय में बताऊंगा Us em debit upla or us em debit confessed. डेविड जो है वो अपने अपने अंगीकार कर रहा था Kadkhot baningkong hadu bahanyau ko ongum ni wong in God is my salvation but ublay ulong ga jingpan im jonga. ये अध्याय में ये कहता है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है साथों साथ परमेश्वर हमारा सहायक है Upla shishu ha kadkhot ka ba ar bat kadkhot ka ba handri uban ye kata wongum ni he only is my rock and my salvation. दो से लेकर उसके आगे तक वचन में ये कहता है वो मेरा रॉक ऑफ सल्वेशन मतलब वो हमारा चट्टान का उद्धार करता है Upla shai bhai gani wong he is my defense I shall not be moved. वो इस वचन में पूरी अच्छी तरह से बताया जा रहा है कि वो मेरे लिए एक संस्थान है और हम उसके पीछे से कभी नहीं भागेंगे Dakaktian kasi u David wong ni wong udai ublay ulong u mau siang jonga ulong u nong u ka jingpenim jonga
ulang tahu bayada yang anam penki yang lano. ये डेविड के विषय में ये कह रहा है कि वो मेरा एक सरस्तार है, वो मेरा चारों ओर से सुरक्षा करता है, कभी भी मैं उसके पीछे से नहीं भागूंगा. Dan kay ka jingja ka jingim jong David ka ba pulong yu ban ong ba ublay ulong ka jingpenim jonga. God is my salvation. ये इस बच्चे में ये कह रहा है कि जो कि उन्हें देखा कि उन्होंने कहा कि डेविड ने कहा कि ये ही परमेश्वर जो मेरे एक उद्धार करता है. Dagaktin Hebrew salvation kamut Yesha. हिब्रू में कहता है कि सल्वेशन बारे में कि उद्धार करता. Dan kapor ni susngo ba salvation jingpenim henrei kadon sibun ka jingmut haka. काफी बार हम लोग बातें करता है कि सल्वेशन के बारे में, लेकिन उसका अर्थ काफी सारा है. Salvation kamudru liberty, deliverance, prosperity, safety. Nganon rakasi haga jing penem kadon ka jing lai luoj kamut ka kentup ya ka jing lai luoj, ka jing pelaj, ka jing pahu bahai, ka jing singan, bar ka jing yada. ये सल्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ कहता है कि हम सभी को उद्धार मिलता है, हर एक चीज़ों से बुराई से बचाता है, हर एक चीज़ों से छुटकारा देता है. तो बले बाउ डेविड उपला या कने के जिंग प्ला किस वजह से डेविड ने ये बातों को बताया. उ डेविड उलोंग उसिम bat udan shibun ki nongshun ka baningkong ka daw kolong ba. So many enemies, shibun ginongshun, persya iwebriu. डेविड इस विषय में कहलाता कि किसलिए इस विषय में कहलाता कि वो एक व्यक्ति के बीच में काफी सारा दुष्टता है. Utepru ba shibun ki kwa aban peniap yau. दुष्टता बोले तो काफी सारा दुश्मन उनके पीछे है. Haka jingpet jong gibriu shapang David ulang kum kato ka kenro kabalajan hapno ulang kum kato ka jingker kabalatron. और डेविड का विषय में ये कह रहा है कि उसमें ये कहलाता कि जैसा कि उसको वो गिर पड़ जाएगा. Kidonru ka jingtmu ban penher ket yau ban tan yau. ऐसा भी है जो कि वो सोचता कि कोई उसको टान लेगा, वो गिरा देगा उनको. Bible parang NLT ko ong they plan to topple me from my high position. इंग्लिश चैप्टर में ये कहता है कि वो सोचता कि हम जो पोजीशन में मैं था उस पोजीशन से मुझे से निकाल के देगा. कि कमेंडरू हाकबान ये थू खाना लमलेर यंगा. कोई भी ऐसा कोई है जो बातें करता कि उस विषय में कि मैं वो लायक नहीं. Kamut kisu thok bun ke shapang jonga kisu thok wong David. काफी कुछ है जो उनके बारे में बुरा भला कहा गया है उनके जीवन के लिए. Don kapor ki yero yanga hakmat tangba hakadonut jong ki tem yanga. कोई कभी कभार ऐसा है कि मैं मेरे विषय में काफी तारीफ करता है, लेकिन उसका मन से फिर मुझे बुराई भी कहता है. Kane ke de ke jingya jong galinti jong David. ऐसा ही जो इस तरह से डेविड का जीवन चलता है. Te u David ule akumno u penslur no yaladi. डेविड क्या किया, अपने आप को उत्साह दिया. Ka Bible ko ongumne I wait quietly before God for my victory comes from him. Ngayay up ban ngasngap jar hak mat jong play baka jing job kawan na uhi. मैं काफी मैं नम्रता से था ताकि मैं इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर की ओर से ही हमें उद्धार करता पाएगा. U encourage you yaladi. Wong let all that I am wait quietly before God. I bakata baro kabadan hanga ka jinglong brio jonga baro ngan up how blay. मैं अपने आप से पूरी तरह से को इंतजार करूंगा, नम्रता करूंगा, धीरज रखूंगा ताकि परमेश्वर की ओर से वो उद्धार आएगा. David umla ban le shanu ban yathu igi problem jongu umla but they tang how blay ushania. वो कभी भी अपना विषय में जितना भी प्रॉब्लम, जितना भी मुसीबत का सामना जो कर रहा हो, कभी भी किसी से बातें नहीं करता, लेकिन इंतजार कर रहा था परमेश्वर की ओर में. Menen kasngingil ayo ka jing plani wei para samla
kumno ba sajngai na la yeng I don't have Delhi sajngai na la yeng isha le ben mda de kata ta tamba sha le e ka bom de ba I de hop ban yo nrai isha kren I ong ba ngamdan yanoi no ban le nrai nga le cha yeng nga yam hamat ublei nganget scam u David u long take kum ni hi shalo le u ong ba nga le nga the lut hau blei एक युवक था जो अपने विषय में काफ़ी दूर रहता था दिल्ली में रहता था वो आप सोचता था कि मेरे विषय में किससे बातें करूं वो लेकिन वो किसी से भी जाके बातें नहीं करने का वो परमेश्वर का निकट आया Temenin I para samla jungi ila pla iong ba ka ai ka baja ka jing penja ka jong blei bolong pla uta uba le he ye I ula sha transfer tang ars ngi hadien kata ka jing the lut jong I ya ka ai baro ka jing sha le jong I ars ngi hadien bala le ta ula sha transfer ta bi ka victory ka wan nei ka jing job wan nei no blei इससे जो युवक जो था काफ़ी मुसीबत का सामना करने के बाद में 2 दिन बाद उनको उसको ट्रांसफ़र किया गया लेकिन वो परमेश्वर के कि हमें उद्धार करना कहाँ से मिलता परमेश्वर से ही मिलता है u David ru ong baro ka ai ka bangadon ngani ai up ho blei but ka ai ka bami nang ta kalong ka jingjop but ka buram kan wan na ublei डेविड भी ये कहला था कि जितना कुछ भी मैं सामना करूंगा और जो भी परेशानी मैं उसका सामना करूंगा जो 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 उद्धार आएगा वो परमेश्वर का ओर से ही आएगा He is my refuge a rock ulong uta u jakari jonga ulong uta u mausiang jonga ha ka ba omdan manu ginong shon kin laban kner yanga kin laban kunjo yanga मैन डेविड इस तरह से कह रहा है कि मेरा उद्धार का शरणस्थान कौन है परमेश्वर हमारा शरणस्थान है वो ऐसा जगह है जहाँ से कोई भी व्यक्ति कोई भी दुष्टता आके हमें छीन नहीं सकता उस जगह से kadang ka WhatsApp ka dur hapo WhatsApp ka ba ya share menen para samla ha ka ba ngi aya ka ni ka team refuge but kadang ka dur jong ka krem but ngangit scam balada uno ubreu uyo sabe aga degem but kata ka degem kan dayo kan patar u lada uyo ban ri hai thleu sebab kamut ka degem kam la ban ro ka thleu kan chukner tambah ladan hantu thleu pila scam be kamut lasif be dikatakan ketika dur jangka refuge u David pat uang u blai jonga ulong ma u ke jakari ulong ma u mau siang nongshun umlaban kener umlaban keta yang ar ये एक रेफ्यूजी कहते हैं जैसे कि हमारा शरण स्थान कोई भी व्यक्ति और किसी भी प्रकार का अगर दुर्घटना से घट रहा है कुछ लगा वो कहाँ पे जाके अपना स्थान बनाता है वो देखा ये में एक तस्वीर है तस्वीर में दिखा रहा था कि पहाड़ चट्टान का अंदर में एक गुफा है गुफा का अंदर जाके वो छिप जाता है वो ऐसा छिपने का जगह है शरण स्थान है परमेश्वर भी वैसे ही हमारे जीवन के लिए एक ऐसा शरण स्थान है जहाँ से कोई भी आके हमें वैसे छीन नहीं सकता है kala banlong yangi lang how news nem balalit no shibun ki jingja ha ki jing im ki jongi shibun ki nongshun ki ab yangi lesi kumangiyo ki jing pramenen yaki transfer ki bangi de banyo transfer la block no yaki promotions ki bangi de banyo la block no namar shibun te ki enemy ladangi layat lemba kum kita kum u David ngin ong ngin shong jai bat ublei ngin the lut ha ublei ngin ai lut ngin ya kren lut bat ublei kita ki problems ki jongi bat ublei ulong ka jakari ublei ulong ta mau siang jongi ये बीता हुआ साल जो हमें से काफ़ी लोग का जीवन में हो सकता है काफ़ी प्रमोशन होना था काफ़ी अच्छा काम को रुकावट लाया गया लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि उत्साह देना चाहता हूँ परमेश्वर आपको जानता भले बातें जानता है ये आने वाला ये जो नया साल जो आया आप सभी के लिए एक चमत्कारी का साल होगा और काफ़ी लोगों को जो हो सकता है कि प्रमोशन या उन लोगों को प्रमोशन होगा क्योंकि परमेश्वर चाहता है परमेश्वर हमारे भला को जानता है परमेश्वर हमें उद्धार भी देगा आमीन pi habangiya chani satai ngiyo banya kren chabang bon ki subject ka government ka ni ka tai pat ngi ju yo sko bangi ongum ni ngi ki jat bri jungi tingi longkum ki tham mai lat re ban kieu mai lat re u tang sulat dan hang tengi kum ki tham ngi pul ngi tan
Udibit uang, they plan to topple me from my high position. Desi kalak benlong, yanu na pling jongi, ngilak dan hakati ke position, but sibun kia persang bantan. Nomor ba kata jinglong kitam, cia persang bantan. Labran ya ka jat beri zingi rukumta. Te Henry, habang idon, hakata ka jingda, hakata ka jing yada ka jong blay ubalong mau siang jingi. No enemy can touch us. Amen. Amen. इसमें से ये कह रहा है कि हम में से काफ़ी लोग हैं जो हम जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी लोग जो हमें जब हमें किसी भी विषय में जब हम प्रमोशन होना चाहता है उन्हें रुकावट लाता है, हर एक चीज़ में खेत लाता है। मैं आप सभी को कहना चाहिए कि परमेश्वर में विश्वास करें, परमेश्वर आपको उद्धार लाएगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जब हम परमेश्वर के स्थान में रहते हैं परमेश्वर से हमें छूट नहीं छीन सकता है। Dan kapor mo kumbuong debit. Isong tenati banyak tu kana kabam day siya pang jonga. Kala balong kunta ngingi siya. Esi dan apling jengi ngi siya kren kabam day. Siya tu kana kabam day. Dan kapor haba kibriu kipet ikum bakin chu telep lut. Dan kapor ki smile hapor baya kendu kia handshake kia kublekti handrai napo ki kriat buniat kia kumban ang no kia tim kumbo ang debit ani kala pencai ka jingim jingi haunusnem handrai mentausnem ngina mare shublai ubolong refuge ubolong jingyada. God is our refuge. Amen. हो सकता है पिछला बितावा साल आप में से आप सभी के जीवन में हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो ऐसे हाथ तो मिलाता है लेकिन पीछे कुछ और बातें करता है। लेकिन मैं आप सभी को एनकरेज करना उत्साह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर हमें उद्धार तक पहुँचाएगा। Ini kata-kata David upenslur yang hilang baro uang. Oh my people, trust in him at all times. Ko upat lang jonga, ko ki para lok jonga. To shania hau, mdai tang sisin arsin at all times. Man lagi por, shania abet hau. इससे डेविड हमें ये सिखलाता कि कहलाता कि हमेशा परमेश्वर में विश्वास कीजिए, परमेश्वर में अपना विश्वास को डगमगाना मत देना ताकि परमेश्वर आपको ही ले चलेगा। Kebesultanan uang syusyuk kumni, uang pour out your heart to him. Telot baro ka ay kapidan nakadonu jong pi, kajing yam jong pi, kajing tang jong pi, kajing sosi jong pi, kajing kia ka jong pi, kajing shale ben jong pi. Pour out telot baro. Bat nga menin haba I, weni para samla jong iyong ba ngayam hadu ba kata ka t-shirt. Ijau ki umat kata ka t-shirt haban kerwat pilala tiban pediang si pela ka kane umat. Kadai kata bangin telot pour out. Halo pour out how blame. मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अभी आपको हो सकता है अपने जीवन में काफ़ी परेशानी आता है, काफ़ी दिक्कत का सामना करता है, आप किसी और से गिड़गिड़ाइए मत, परमेश्वर का और जाइए, परमेश्वर से गिड़गिड़ाइए। जो कुछ भी है आपका मन में पूरी बात जो है परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सारे दुर्घटना से छुटकारा देगा। Kakubor kababha kalong. What kuslai ke igabalaja? What kuslai ke igaban saja? For God is our refuge. For God is our strength. And He gave us victory. आप सभी को मैं उत्साह करना चाहता हूँ जितना भी कुछ बीता हुआ साल हुआ आपके जीवन में काफ़ी घटना घटा, मैं आप सभी को कहना वो सभी चीज़ों को भूल जाए, हर एक को माफ़ी कीजिए। माफ़ करने के बाद में आप ये 2025 जो आया आपके लिए उद्धार करता होगा। Kaba khadu kaba sultanat bha kaba naka kitab sam nruflai long dekat bapra kani par kadai ka I mean sim shishu ingi kumno bangin le. ये साम 63 का 8वां में ये कहता है कि हमें ये कहलाता कि मेरे मन तेरे पीछे लगा चला है और मुझे तू अपने दाहिने हाथों में थाम लिया। परमेश्वर ऐसा कहता कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, परमेश्वर क्या कहता हमें अपने दाहिने हाथ में लेता है। Ka sam nruflai dekat bapra daka KJV version pareng ka umni. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. Kabumut ka minsim jonga ka be
hadin jong mi kakti kamon jong mi kay Krisyan yang kaway kabangi I hakini ki khot kalong ba kadon kampat ka action na kaliang jongi pangila syale kata-kata kadon kam bangin bepat kamut letbet I tilot bet jeladi haka NLT lega omni I cling to you ngasnorden omdai bet you sno la sno bet how play kabamut lada jakan baja longgat balong haka jing im ke jongi wan kini kijing kijing at pelong jong ke jing im haka jing im ke jongi what kuslai uplay uong I am your refuge. Ngaday mga uta, uban I api ka jingjob. I will give you victory. Lembaki ay barhoj pilayat. But how nusnem ubang nginjam mentaru. I will be there with all of you, with you. Amen. Hallelujah. मैं आप सभी को ये कहना चाहेंगे जैसे कि साम चैप्टर 63 का 8वां वचन में ये कहता है कि मेरे मन तेरे पीछे पीछे लगा चला है और मुझे तू अपने दाहिने हाथों में ले चलता। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें जानता है, भले भले जानता है कि परमेश्वर आपका क्या इच्छा है क्या नहीं, आपका क्या दुख है क्या तकलीफ है, परमेश्वर आपको जानता है। मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि परमेश्वर हमारा एक शरण स्थान है जहाँ पे हम रह सकता है। Amen. Hallelujah. Kidon cibun kijing hikai kebau David ula ai hangi hakani ka lenong kaba ngasung tenat kalong katu kaba I cling to you. Ngayay snorden but nangta I wait quietly before God. Ngayay up how blay. Kamut ngayay up umday bencu long passive, nday long active but ublay. Yay kren but ublay. Telut baro how blay. But ublay un penjem but ublay un ay yangi yakata ka jingjob बात का बुरम। मैं आप सभी को ये कहना जैसे कि इस वचन में हमें सिखला कहलवा है कि जितना भी दुख तकलीफ क्यों ना हमारा जीवन में जितने परेशानी क्यों ना है परमेश्वर में भरोसा करो, परमेश्वर के ओर बढ़ो, परमेश्वर आपको सभी चीज़ों से उद्धार देगा और आपको जयवन बनाएगा। तो किन्हीं ऑनलाइन God is my refuge। क्यों ना हम सब मिलके God is my refuge। God is my rock। क्यों ना हम सब मिलके बोले कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और परमेश्वर हमारा चट्टान है। और एक बार क्यों ना हम सब मिलके बोले परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारे चट्टान है। Ingat jangan dia. Tongin lele akumta. Hak ni kapor, aingu ublay aingi ya kani ke encouragement, hakani ke step, bat ngan khot chakmat ya I elder lana in aingi ya ke jingruai, ginya ruai lang bat I, bat hadian nang ta ngan sa aino yung microphone si apostol jingi ba nginyo bat ya ke jingkren kindiat kan sa na I bat kumju ya ke jing penwai no. Elder lana इसमें हम एल्डर लाना को बुलाएंगे ताकि वो गीत को गाएगा उसके बाद में फिर हमारे अपोस्टल को बुलाएंगे। Boleh Shibun, Elder Kamlin, khot cepat rui lok jonga, ni roi lang, dan kenum tu. Toh, imdan tharai, I le yarap stage po. Andai ngilai plan bagi roi lang bagi lok, but I kun le othia I lok la patch ai. Lebih pet mo ngathrai le yarap tharai support. Toh, kani ke jingroi ke dei hoi ngala panmap menem step ni panmap ngala yathu I pastor tiu, but I elder ru ba kam dei apa ke team, dan rega dei spang ke jingai ni ujung blay. But tadi ke jingroi ka bang ila juo sngo, ibla juo sngo. Te wat sung egal wang tin pareng,
ngan jin dala yo por un kham yo mo ka yu tanga kham perkhat un perklat kasih kadai spang jing ne jong blai bengi mat borok na pre hadung i mat jing e jong blai aga jing ne jong blai amen borok i mat jing ne jong blai kemut ba u blai ulong ba ngila ban shania mong i elder mentan u blai ulong kata kakut bas kem ga jong i ka jakari ga jong i amen but kani ga jing roi kalong ba chubata hindiat ba kum kami ga sngi man ga step kum tau blai long ye ne jim jong i to ngan roi no chpang jing ne ga jong blai ei to me ne nyat like the sun that rises every day. Oh, you are so faithful, Lord, you are faithful, like the rain that you bring every breath that I breathe. You are so faithful, Lord. Like a rose that comes alive every spring. Oh, you are so faithful. Oh, Lord, you are faithful. Like the life that you give to every beat of my heart. You are so faithful, Lord. I see the cross and the price you have to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. Oh, you'll still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful. Oh, you'll still be faithful, oh Lord. Yes, Lord. Faithful, like the rose that comes alive every spring. Oh, you are so faithful, dear Lord, you are faithful, like the life that you give to every beat of my heart. You are so faithful, Lord. I see the cross and the price you have to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. Oh, you'll still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful. Oh, you'll still be faithful, my Lord. Faithful, you'll still be faithful, Lord. Faithful, faithful, ever faithful, Lord. Faithful, great is thy faithfulness, crouching yaine jong me o crouching yaine jong me
Great is thy faithfulness, O great is thy faithfulness, O great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nem step ngarwa ni jo khamna ro shu ngayam tama ayu bling khamyam da ngat pendep ngai tik ni por si apostle. Ini top ti shu try ni por. The theme along God is our refuge. Blay uday kata ka jakari jongi. Refuge kadai kata kalong ka kenro ka baklan bah. Ba mla manu ban pen prai ta kenro. Yo I hani ke si ke thma Israel ba ki Hamas ba ki we. Dong gitu sipai ke la re ha kita ki kenro. Ha ta ki yeng ki ba tau ben ba ka do bilat. Missile one chilling bay. They but ublay em. Don't missile, don't bomb, don't eru em la kata yangi. Because he is our refuge. And he is faithful also. Bakata ka refuge ka jakari jengi ka deru bangila ban shania. Banum jai eru em yangi. Syaman penkut no menin ka singi ne kren hang ni bagi samla bagi babun bagi don ka Thanksgiving bagi dang ong ba kam don ka e ka eru ka sneu ublay. Haka jingi jingi kibriu teng-tengi ong ani kelas new. Ni kelas new. Henry haublay kamdan ka kentin snew haublay. Baro ka baja kadai ka babha sudah. Kabangi kibriu haka jing perkat jingi ong ka snew haublay kam snew. Don ki aka ka babha bo blay unle. Haublay am judon ki jing sya job. Uniu snem menta arpusan araja arpusan pinya haka jing job ka jo try. Compare la kajak kumnoru. Kajing job utrai kalong bat pi. Usaitan haba ulah saat napna yo Jisu. Usat kemen wong ba ulah job. Hatu ada kajing job se. Ka Bible ke ong lada ulah tip. Ya kajing syak rem. Belum jin la saat napna yo siem ke buram. Bat ka Hebrew ar kasau ke ong da kajing yap. Ujisu ulat job yau setan. Dan maka tadaw waladang i kumba hangi kibriu kalas niu ti mlong shu la syarem hanrei hapdeng kataru ken mau bo blay badu blay kum ki khon jo blay kalong. There's nothing bad situation. Baro kadai utrai utau ki ai pada nang ta ban penlong kajing job. Kabang ini idi kemat ke jongi. Ong ban nga hallelujah. Dan maka tadaw, he is our refuge and he is faithful. Amen ngiyeng jika syong jongi. Natry ka doon ka bam ro siya po. Kasya, ka jing bam nganya bam siya po. Kasya ay bangili akmen lang umhaganay ka singi ka jing ha ka jo tribe. Ay pat ingi no snem. Ya ka jing job. Ya ka jing job. Ong kumni ong mentaw snem. Arhajar arfusan. Nganya haka jing job. Nganya haka jing job. Nganya haka jing job. Nganum paidien. Nganya syakmad. Compare. Ja ayu nga. Ublay jonga. Uday ka jakari jonga. Ba uday ublay. Ubangala ban syania. Ngan syania hau. Kupanya ingu men ta ni ka singi ka bangi lum lang kom ni kham tam be ke samla ko try. Nya ka brom sheme bengi da dwai ba try ko magi samla ke la phla ba try ablay ko la pen la equip be ki ru ko try la ba ka cam try ablay ngin yo I ka jing job ko try ka jong me ka jing job ka jame ling ba jongi try ki khun ki jame ki samla kham tam ko try ablay ba kini kan thet no ke ba bun ke men sim ko try ablay ke ba setan ulai alam shadu jok. Try ablay jangan gini I ka bor ka jiman slek jiman ka nang wan shushu halo ki samla. Para try da shisha na du menta ka di wan jodu snem.
ka balang jeme kan long ko balong house nem araja rapusau re kan ya chakmat ko try kan ya chakmat daga bor ka jeme kan rat bihit om tangi samla rengi kerang ba gitamen try nadu ki khna hadu ki khlong ru barong in ya ka bor ka jome try nga polite no iki dekat baga jingker khu yaki way pay way bakan long ko ta bo news nem ulo snem ko tra ablay bla pen pong pan snyat da ki jing le bha jome try nam ta news nem ha ka jim ka jong ki khun jome try be ni duai run ta ka sham ta ki ai ki la pen kre shapo ka bengin le kemen lang ko try ka jing bha jome ker khu ha ka teng u jisu banga polite no ki khun jome ka jaka da ka jing ai ka jo try jisu nong panim lor kat bat phi baro amen but amen I tap tiga jam show try but kublei way